nithwe twekuo twekondo guothe wathe tikwiremwo o muthenya wa kana thaa 4 cia utuku. Ndoga muno ndu wa guthina mbere guikarania na ithwe ihinda ria commission ya ithurano IEBC irira herite ria ahuraniri giturwa gia president gukorwo manenite maritwa na irore 48 cia arumiriri ao ni rikinyete muthia. IEBC yugite ati thaa 8 cia muthenya wa gatatu kiumia giki ahuraniri a ciama 5 na 4 aria marugamite na tigiti wa andu kiumbe nio makurikite kuneana kana mararikiti kuneana maritwa maya na mihango ya kumathurima ikambiririo. Kate Muthoni ari no horo cio makiria. Mihango ya kwamukira maritwa na thairishi yambiririo Jumatatu ya kiumia giki nyumba-ini ya mishimanio ya Bomas kuria o muhuraniri wa giturwa gia president agirire gutwara riboti ina maritwa irore na basheifad na coffee sheifad sharumiriri ake 48 a county 24 o county gukiendekana andu 2,000. Ahuraniri egi agiturwa giki na makiri aria mararugama na tigiti wa andu kiumbe maugite thina munene uria maratunganaga naguo ni wa kuiguithia arumiriri ao mamahe coffee sheifad ciao undu uria urerekana niguo ugutuma aingi ao meherio gitaitano-ini giki. It's extremely difficult. That's not an easy assignment. 2000 is easier said than done. But then compiling those, going across the country, that is not easy. But then because of some of the jobs that we've done before, the networks across the different counties, then we've had a contact here and a contact there. Without that, it's not easy to be able to follow up. For people to surrender their signatures, it's not easy. I mean, their IDs and just signature, But ID has had a problem. But later on, I think because it was a requirement, it was now easy for people to know that it's not the original copy, it's just a copy of it. So still, ideally, it shows your patriotism, to show that you are actually standing in with the party or you want to actually help to get to the targets. Matano bere ya mihango no ihigitwo kurerekana ahuraniri giturwa gia president keda nio makoreketie kuheana maritwa maya kuri atano ni akuma ciama cia UDA, Wiper, Agano, Roots na ngwataniro ya Azimio la Umoja guku na wacio angi 4 mari aria marahuranira giturwa giki na tigiti wa andu kiumbe. Mihango ya kuheana maritwa maya ihigitwo wagatatu thaa 11 cia hwaini na muhuraniri wa giturwa uria utahingitie ariendekithia riri agukorwo akieherio kuma gitaitano-ini giki. Thutha wa ahuraniri giturwa kurikia kuheana maritwa maya, commission ya IEBC egutigwo na gibarua gia guthurima maritwa mau mothe na gutigirira ni maratwarana na coffee sheifad. Thutha ucio niguo mihango ya kwandikithia ahuraniri aria magukorwo makinyanirie ikiro ici ekwambiriria. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni. Nega muno Kate Muthoni ndu wa riboti iyo yaku iria yatutirira mohoro maitu na njira nguhima ithaa riri urikuwa mohoro mangi nona cihanda thaa 3 cia rucini rathina mbere kuria tafarira ya Inooro Ruciini. Steve Touch kuma kundu gwitwa tia Steve Touch kuma kundu gwitwa Githumu geithika muno mundu gwitwa Marite kuma kuria kutu Skirinyaga geithika muno Mwalimu Weston ndakuona urajira kuria kwanyu kundu gwitwa Mwea kwina kieha muno tondu urajira iyo he mudrume kana kijana uroragire mutumia wake kuratika maundu ni maritu muno ku makiria mwena cio wa Mwea mundu gwitwo Mwalimu Eston Charles wa Elohim geithika muno Pastor Charles wa Elohim geithika muno na mundu gwitwo Major Samuel wa Ng'ombe kuria Gatumbiro Tetu Nyiri na kuria Gatumbiro Tetu Nyiri ndutugeyagiria mundu witagwo Alex Gathi Gitonga wa Tanlop. Haya mundu gwitwo Matinika gwaka gwa geithika muno na mundu gwitwo Kiranga wa Kungu andu mamwita Zangale wa kuma kuria Mukinduri-ini Gatundu ni ndona ureraiga Mr and Mrs Maringa geithika imwe kuria Gitari ngaitu ni mwega ni gutuhe mihomo ya umuthi no kaiga thayo haha tutiumaga geithia Kamau ni ndondo wandu wa Muruka Kicheru fancy kinyozi kuria Karatina geithika muno na mundu gwitwo wa Mbogo wa Nyamu ni ndona message yaku asante sana wikuria mwena wa Nyiri geithika na ugeithirie mundu gwitwo Ngige wa Kenyaite ari kuria kundu gwitagwo rajira mugeithirie mamu wao ugwitwo Mwihaki ari Kenyaite endarasha ya mwisho ni ya mundu gwitwo Dr Morris wa Sheke HSC
geithika na ongeithirie aria murutaga na wira kure gwa thirikari ya county ya Kiambu. Kamau reke nginyirie hau nigetha huti andu maigana ona ni kwanja guthoma riri message ndona cie unique muno kwa meciria makwa kana kuringana na woni wakwa. Imwe ri ni amundu ragwa Kamau na Njoroge hamjambo. Hatujambo. Mimi naitwa Morris Onyango. Orimba. Niko Mukuru kwa Ruben, Nairobi. Huwa mnanipendeza sana vile mnavyochambua magazeti na utangazaji wenu wa vipindi zote ni juu. Inooro TV ni bingwa ya zote. Jioni nilifurahishwa sana na Mwangi Kionjori alipokuwa hapo Inooro TV. Wow. Yani message ya tumo ni mundu retwa Morris Onyango Orimba aikaraga Mukuru kwa Ruben goko Nairobi. Negwa Gikuyu. Good. Na ndari atira kwirorera Inooro TV. Ucio ngena akereda akora guthoma message unique. Iyo engena yo unique guthoma ri ni ya mundu wanjira Kamau na Njoroge muri aseo. Te aseo muno. Muri aseo ringi. Te aseo. Mimi ni Inooro damu. Kila siku niko kwa Inooro TV. Naitwa Alexander Chalo Mwema kutoka Kitui County. Mwambie maondo ni nesa. Ni nesa. Na Chalo dio rege murina gikabai. No namba ya thimu waruta ko yako. No wako namba ya thimu Chalo Mwema kutoka Kitui County. Igemuria atia? No wako nenga. No wako nenga. Namba. Chiako. Wagenagia ndoya. Aya, ucio genege kadi ndari na uru no araigwa wega. Correct. Ni arari thibitari. Kadi wa gatheti. Tukodo tumungetie muthenya umwe. Niguo. Amos Mwangi wa Kanope Zimmerman watching. Aratwira good morning guys. Na mutidia wega nawe Mwangi wa Kanope. Tidega Zimmerman. Tukinyie hau nigetha tukaturore gatheti. Asante.